Kum kadak ban pen pau ka jing kemen ba ka jing so sarang halor ka jing sa jet uba Winston Tony Lingdo kumu Chief Executive Member jonga Khasi Hills Autonomous District Council na kaliang kekur sauk po Lingdo buam ha ka pratri unai wing araja arpusan kala penlong ya ka program pen keburam hapo ka hol jonga NEICC. Kirang bakur bilay don lang hakani ka lang ki kentop yo president uba W Lightning Star Lingdo uba W Las Larton Lingdo uba Chesterfield Lingdo ki dukot ka kur nalor ki wei pan. Haba ajing kran hakani ka lang nakalyang uba W Lightning Star Lingdo ula ajing mod yo Chief Executive Member bon shim ya ka jingkit clear ban lek pen sngow ya ka sarkar India bat ka sarkar jela halor ka jing don kam ban penlong ka jingwat banya bat ka jing pulia yakiriti dostur tenrai bat ka rukom khen kur khen kha jonga jaj ben rio khasi. Ula jing modru baga KHEDC kanla pan pisa kerpang nakatanat culture ke sarkar India banya rap hakajing wat banya dagi riu syampang bat ki sekolah. Trong mitra she went there belong by she went there I long baba kadang empat ringmens. The Ministry of Culture, yung Government India, yung kapisa ka buwan ba ang jidan mapan, state ang jidan mapan. And slow ito ni, nakalong. Nakalagay such study, yung kita baro ki culture, margariti destor, hagijin to, the development, the belong documented, raay kita, naya petroli, ada politik, led lang station, secretary, led cek sarkar India, banyak keren, siapa mungkin ada special fund, nak mendapat culture, but customs, kita giung di cost delivery loss, but kumjuru di material system, kita bagi kanyat ada codes. Kita lawan documentation lawan deh. Dalam video bisa negara sarkar, bantu research team, research study kita begini. Kita kalau kawai, jadi points kepada kawan kedua, itu ni kemudian juga kasih Autonomous District Council. Kini kepada pegang te kabar tengah telimu dia ada sausan tengah teli. Jadi don't come ya kayak customary laws but material system agak jauh. But pada kena documented as sim recognition dengan government kemudian kita. Kabar proportional tax nasabna bapak transparent agak interview jomri. Tapi akhirnya jom kita ke low income ki high income kadkum kador lagu kador oso berepa karena yakta low income nrei yaki high income oso karet pala esoma we shomba pan review ni narapio ken kom kama arlak chisni phima banai silak chisnan sebe professional tax kini kebetulan kamu kasih gua banai di jemut di jengkan jengkri sebagai professional tax ada interview pengenalan apa tidak menjadi seru kemudian special lagi ya kita activities jomi Tiada aktivitas kami dan kita sim economics, kita trade, kita economics, dan co-organized sector, but unorganized sector.
ada recognize sektor relatively kibadan kiba income kau kata kinong try kata dan ka fixed premises for their activities. Ya, ki unrecognized kemau no fixed premises kimdan ke cakap mesti kena bagi trade business working income jongki dore kimdan nong bela kita trade jongki kita government ya kita ki unrecognized. Bagi unrecognized hantar sistem bagi inum impose no professional tax. Tapi kalau adjektif buatan kita dan jika National Sample Survey Organization juga komen dia kajian hafalan bicara, but lelai kontak ke Ministry of Statistics dan Program Implementation and New Delhi kena diperbarui pada guidelines. Lelai kata dari jeng soto di proses prosedur dalam apa di guidelines kita hak jumlah baru di try dikekam lengkap ke state government ke central government kenyo ke jira tapi lengkap mana sedari diberi apply sedari kita keman bagian ke officer kasih part lagi ke leaders jom ke state ke district council adari kebalai pada kesidong ke kado dan kalau kaya ke district council ke schedule kaya schedule udan main architect kita udah Reverend GTM di Konstro. Kenal uni orang ba, dimilai di kot kijing thok, pada di por minanya samla iji uni ba sampai uni GTM di Konstro, uri kra, warna bu ini kita skonsor. Kami jelas berapa but about the ulong ilam dari ulong minister kata state. Ulong Minister agak Union of India, Andrei, awak unjuk rani yang kicingkan tahu. Pada masa nanti wajoi, awak unjuk kodi. Dah, lagai kapur demi itu kemudian kompresen demi kiri second dulu. Lain ini kakrup dulu, note down, kemudian kam, baik pandai kita. Andrei kapur apa unjuk pinpoint. Usam, but dari kedua ini mesti kau kejengkelan banyak selok lah. Kita bilang sang kejengkelan itu ni banyak itu nanti jom kita kira crowd kalau penpai pangbu kita mati kejengki dah kita kipor kau kejengkelan bagi dia berpatruh dia kenuksa kejengki. Nakaliang uba Winston Tony Lingdo ulapan pau ya kejing sngongu ba kejing sngu kemen halor kejing kersan jengkakur berulaong ba kejing ai kublai ke penslor ya u ban trei na kabenta ka roi kapar bat kabha kamiat upat ba. Nolor kata ulaong ru ba kekerteng Winston kadi kekerteng hapadeng jong ukpa jong u ubala khlat uba Harrison Winston Masar ka ba ulapan dan kam da kejing iet bat kejing sngu buram ya ukpa jong u bat ban benrap ba ula shim ya kekerteng da kejing bit jong ukpa jong u hakapor budang em kum kada kejing buram bat kejing ken mau buram ya u namar udait kun senrang ba marway hakayeng kesem jong u. Ngam snow mangayeng hambi kum MDC ba usiem. Andrei ngadai a part of you. Ukun, umen, upara, hagabinay bat kini kursaw ko linggo ko am. Ngamdal kentian, hagni ko mga noong kublay shibun, let's see, tay kentian kublay shibun, imnum long sufficient, ya ke ay ka ba pipilale, ya nga hagni ko. Bat kaburong bat kajing ayo, kajing kublay ka pagkarpang kalechi malayding. Belum chairman, president, jom kur jongi, bangangit skam bangatip ru, bakini baru kini inisiatif ke jongi, but nakapor siya kapor, mamang paji itu ini Andrei, siya enggak hari kapor, bangatong ini kentian, lalu kapor wangi kabret, apa piwan, ban jengok, ban pet yang kisah jongi, tang sulung mopi ini lain. Baru mereka mengat, ama pidon itu ke personality, but kecing kentu ke paham ke jompi,
yangi ha ka to ko por pada mede kaba pi ai ki kentien spai ki jong pi ki jing sneng ki jing kra jong pi yangi ki persa bangin long breu man breu bangin le tipsi ba bangin tem ya ka akor ka brom ke jong kini ki ba nari mama pi pi le na ka por sha ka por kum chu pen pao andoi abang ka pes ya ka yat ke yeng ke jong pi ya ka jinglong ke jingman ke jong pi ka kan ke ba pi pi trai kom retired IAS ya na chu pe I look up to you de hello ka ta ka bang kapag anod balong hadani ka por abang ka pet ya ka jinglong ke jingman kum ka kur ki bro ka wai ngamdon gunu ka jing artatien hadani ka janme balong makum ka kur ka chai ni idei ka kur ka chai ka betep ki ublai ka ba penret ye di hakmat ublai bat nasno sarang shika dai e abang ayeng agani ka chaka mandara sni ba piput purom yana kum UMDC ba CEM jong ka district jong ka Khasi Hills district but hakaju ka por ngasno sarang bagani kani kasin ba berdikong begini kun di jonga kita rikat batnya hakum gani ke program but abang perkhat yiki tu kikentien shong spai jong inana almora na duk mania berapa ida ayna ya kani kecing ai snowha bangatip kani kawan ka do tu jong inana banaget scam ru bagini kikentien kin yaine batna bat ka kam tu bangan trade bat ka lenti ka bangangan yat nang ni syakmat kumu bangai hagani ka por na kren kila bani lingo balai ya por nga kren nga ai no yu jisu nama ngalong kumni kum ngalong mau di try ubang syakri ubala bat scam ni nga hakalenti yat ke jonga bat ngam don kunu ke jingar tetien ba unle ya piwe kum ule ya hagi formative years jo ke jingem ke jonga por bangami nala yen shabar bangan let bangan pendep ke jing pule ke jonga bat bangan sedang ke jing tre ke jonga adon marwai ala preng ke jinglong marwai ke jonga ngapai lagi khmat ke jonga syau bat por bangan don preng ke jinge ke jing kurdo ke jing sosat dan menuru penyerap yana tentang utrai Jesu bat balai bang sasaki kat sebang lek ya kani ke jinglong ke jingem ke jonga nama kadai ikamba ki bapla ki babula le bat kat no ngadap de kemensi ke jingmen mentah sni hakapor ke bangi ya don bentalang ban plan ya kini ke program abangi ai ke tarik bagi mama bat ki executive member jong ka kur jongi ki pan ni ka tarik nanga yang hakadu ka sni ka ba pipilat bangin ni don ye kini ka program hakadu ka por nampat snuthu balai nga ong hoot ye kini ka pra tarik nandri mentang snuthu balai ngi ong hoot ye kini ka pra tarik kani ka pra tarik kani ka sikha jongi pa jonga aladai dang don ringkat bat ni ha ni ka por inda prapos nem ka aku itli snam ila lek bang snotho bang tip ben yang ketiga besbun ke bau blai udon ka jingem ke jonga pada ka yin ke sen ke jonga pada ni ka por nga shubnya ko ka doktor ke mensir ke jonga ba a in the don ipa ni ka por in you i yakini ke baro but katno in so sarong aba ipet la jong khon bala ni ko por nong ipi walai la le khat santerik kata kini ka tayo ko sawan inda par ko isnem ka jinglai no ka jong ina ni islam perthai kendrai kum khon akan ma por ngadet ka graduation ngong itang gawai papa ngakwa bangan penek pensa ika terteng ke jongpi original name jonga kamdei Winston Tony Lindo ipa ya inga email ipa ya inga gawai ke terteng kandai ngas ngotu baku mukun shenrang marwai jong ke yin
Nakwa banganai bentar ya ke jingdon ipa ke jingem ke jonga. Kani ke kerteng Winston kani ke kerteng ke baar ke jongi kerteng Harrison Winston masa. Pada bangapan ya ke permission ke ngom pa akwa panai ya ke kerteng ke jongi ha ke kerteng ke jonga. Ia ke syong komon ke jong mekon memelahe ne snotu ke jonga. Pada kini ki berhakum kini kesni yang mengayat ya kini ke lenti juga jingim ke jonga. Pada ini ketika bersebut ke jong play goreng kat pada nak kawin ke mau jam syakawin ke mau jam. Nah snotu play. Baga kum Ibril, abangi penrit, bangi pendam yang ini ada jingalam ke jong play. Kamdon kenu ke pemla, mak ke jong play. Hari ini kupur, ketap ke kemensim ke jing Kemendru abangai i, hari ini ke program ba parok ke mentah. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya